گوندێ پێبزنە کولگەل چەندین گوندên دنیên êzidiya çendîn salan bidest nebûna xizmetguzariya nalînin. Bişar Qaso jî dibêjit ji ber xwandina zarokên xwe ji ber nexweşkeftina wan jî neçare çendîn kîlometre bi birdabgeh de cihê mebest ku nûneb hezaran xêzanên êzidiya li vê de verê. Gundê me mihtacî hemî tiştî ye. Gundê me mihtacî şari'a, gundê me mihtacî misteşfeya, gundê me متوسطة اللي منتقلين بلا هم حاسة شال قندا بقنا إيه كوبال جا ليرة متوسطة أباكن حتى صفحة شاشة درب نهال درب أوبن نو هاتنا باجدا كندارا تشيكنا حتى صفحة سنوية باجدا بيدا شا حتى دير بولا حتى شتيا بعمل بيه منتقل شكليك راستي دفين قالك تشيكرنا وبس بشتينكي شي هنتا قديش دفين واقي مستوسقنينا ومدرسة ماشي كافنا مدرسة كسنوي الفيري هابط ونجيبو ما تشتبينا تشيكرن باشترا Eva jî bingehê sexlemiye ku pitijneh salaya ji bo gundên vê deverê hat bû çêkirin lêtan ha jî hatiya piştguh êxistina. Rêveberê Nihya Batêlî jî behsê giringiya vî bingehî diket. ناچارمین هر بنگک ساخلمی بوی حوزه گندا بیت چکرن چون نزدیکی 7 گندان 6 حتی 7 گندانن اكو موامجه پیدای او گنده گلگ دیرنج سنتری ناحی کوما بنگه که ساخلمی جوری ای له تشی بجی خسته خانه که یان به بین باطل یان به بین ببن زاخو نزدیکی ده گندên hewêriya di navbera qeza Sêmêl û îdara serbixwaza xwe de bê xudan mayîne. Bitir ji neh salaya nêzîkî 10 gundên êzidiyan ji hemû xizmetguzariya dibêşin û ji hemû rokîva hatîne piştguh êxistina. Lema xelkê van gunda daxwaza ji layên peywendar dikin awrekil gundên wan jî bidin. Şirvan Xedir Kursat News di nava gundên hewêriya de.